nimle pangparten tuyan mamo atro tui kan petrina anzunga kan leiluta anzungin alo hip trina chuan anzungin alo hipa an taksa hmundang an na an leaf te an par an flower te an ra a fruit te khang hmun zong khanin kha tui khan mamo vevek engtin nge azunga chang khan zong khan an don thei adang le a chuan nimten chon siam engtin by the process of photosynthesis photosynthesis mangin chon siam a khoya alifa ahna shringlaya khan chon siam thin ma se ahna chau ni lo azung te nge a branch te a stem akung te khan cho khan no mo ve vek tho engtin nge chung an don ve thei ti te kha tun video hian kan soi don ani kan zir lai topic tu chu complex permanent tissues ti ni a chu complex permanent tissues noya chuan xylem le phloem chung chang kan zir don ani chu xylem kan ti hi nim ten plant stem tui le minerals water le minerals azunga changa azungina a hip chau mun tina an supply ko na a pipeline akal kong a pipe kha xylem kan ti khan hi a chuanin ali fachanga ahna achanga an chu siam sa mun tina an pek kol velena chu an per kol theina a pipeline ve thunga chu phloem kan ti khani xylem le phloem chung chang kan soidon hengte hi enge thingkunga te a stem akung chung rila te ahna chunga te khan anom thina pipe angin plan zong hanom chuak veka chu chuanin tui le chaw te kha a supply kwal thin ani engtin nge in supply quality te khaten chu transportation a kan soitwa tuna chon enge xylem chunia enge phloem chu engin nge xylem siama engin nge phloem siam eng cell te nge om tissue ania eng cell te nge om enge an pian zia eng chung cell le chon eng nangen tho cheu ti te kha tun video hian kan soi don ani ngun takin kan lo ngai thale cheu don nia class masa khanin simple permanent tissues chungchang kan soi to a kan soi non to lowanga tun class a chuanin complex permanent tissues chungchang kan soi dona chunga te chuan chu he plants bi kan kan soi khadro animals bi ka tissue te chu video danga kan soi dona chuanin plants a kan soi tu te chu complex permanent tissues a te chuan xylem le phloem te khan lo ni dani xylem kan lo soi masa ang xylem chu kan soi ta kan khan water le minerals plants a transport to akal kong kha amni tani they helps in the conduction of water and minerals khan ta a chon water chu tui kan chame minerals kan ti chonin thil dang plants in amamo si photosynthesis atong cho in siam ni silo tui ni silo thil dang amamo elements so kha chemistry a kan zira taro elements strong chun de chu plants in amamo empty na bikin npk ta kan ti ta npk kan ti chonin nitrogen le potassium le phosphorus le potassium ti na khani mai ta a khatiang ho mineral strong heta te cobalt zinc kan ti te pote thamte ten mo kan soi to in ka share video danga po khatiang strong kha minerals kan ti chu ni chu ending an laklu xylem kan ti han tissue ania plus ma sa kan soi tong han tissue kan ti chuan cell tam takina siam ani simple permanent tissue kan ti chuan cell tam takina tissue siam ani a chuti line kha tissue siam tu kha cell chi kha chawani kan ti to kha chuanin complex permanent tissues kan ti ve thun chuam tissue kha cell tam takina siama kha cell chi khat item ali thungani chu tian che chon xylem po hi complex permanent tissue nia cell chi swang tracheids kan ti te vessels kan ti te xylem parenchyma kan ti le xylem fibers kan ti khang cell chi li te khanin xylem hi asiamani ka soinon liang tracheids vessels xylem parenchyma kan ti le xylem fibers kan ti te kha in textbook class 9 science page number 242 khan in du chon in lo en ve panga tu soite hriathiam ol sam pa ang chon in to te in hengsel te hi apian zial an tho kan soi zuai yang ama sabira chon tracheids su cell apanga cell panga anga bial ni lo hian a import fana a sei dewa elongated kan ti kha a sei ta chuan a more ve kha a zoom lek pointy and small chon nucleus an nei lowa chon cytoplasm an nei lo an puitlin nuwa unmature nuwa at maturity mo nucleus le cytoplasm to lo plasma salama nucleus ti te cytoplasm ti chu kan soi fi to a kha video kan la she thiam chon en le tur omang chuanin
a cell bang te kha a cha a engin nge ti cha kan ti chuan lignin kan ti te kha na cha ni ma se mun then kha te ero chuan kwa khang kwa te kha pits ti na min kan vuani kha chokits kan chia thia dam tu chu ni mai ta se enge na tho enge function ana tho chu tuile minerals kha kal kong ani a conduct ani conduction of water and minerals tuile minerals kal trivel khan tho ber chu ni a chu baka mechanical support awal te cha kha ba kha mi enge awal kha a cha ama kha khong cha a chu chuanin plants te kha ati khong ve ani plants an zoi dup lo na chan te po kha heng chakit se wang te poi ani ve ti na ni chu chuanin vessels lo soi ve te la vessels ve thung chu ma miang tho khan a sei ve tho elongated po fanang do khanin enge a sei zet ve thowa amar chu blunt ends an nei thung ani omzia chu a mor kha zoom ve tet lo khan a bul de tut ve thung ani chon maturity an puitlin nuwa a lo upajel nuwa khanin nucleus cytoplasm an nei lo ve tho vessels khan chonin a bang vel te po kha lignin mangati cha ani ve thowa ma se abang enge niang awal to pa khanin abang a khana top na zela khanin kwa ne wani perforation so omani mi vessel sanga te khan abang a khanin kwa ne chunin heng vessels te hi helai lo chin sia te la cell a ayate ro te zokina asia mani vessels kha cell te ro te in hlom khomina sia mani a chung cell ro te chu vessel member tiam an min kha puani is a vessel member so the function chu chokit chen khan ang chia conduction of water and minerals khan le me a chuan mechanical support kha pe ve bokani kha chu ama kan soi fia to kha chuanin adot le a chuanin xylem fibers omlea xylem fibers chu seven chimatous fiber ania more zuma seven chimatous kan ti chuan ama khanin simple permanent tissue khan kan soi to a sclerenchymatous ho chu dead cells kan ti to kha pero chuanin abanga cha a chuan achung kwa kha azimani narrow lumen achung kwa kha azimani chuan a main function a chu mechanical support ani ati khong ani kha plant kha chuan to bera chuan xylem parenchyma omle a xylem parenchyma te chu thin walled living cells ani cell nung ani a an bang te kha adang zong chakit vessels le xylem fibers kan ti te kha chu an bang kha cha ting kan soi veka xylem parenchyma ve thung kha chu thin walled ani abang kha apane me mani enge na tho ve kan ti chuanin cho in da thatna store food cho siam sa te kha parenchyma hawa hian hemi xylem parenchyma cho in lo parenchyma cell chum chu hetiang chu in da thatna storage of food hi an na tho hin tlang pui chuan tui po hei alo kon dak ve ni tui luan na atan po man ve ni bokani pakhat soi chung du oina lo re ma thina kan online class ne anin omlu tuklo na turin kami chin kha kan du to le potang complex permanent tissues kan jira chumi noya chuan xylem oma le phloem oma xylem chu tuile minerals conduct tu ni a xylem noya chuan cell chilinoma natinge cell chilinoma chan chu complex permanent tissue ni chan kha tissue ni si cell chi khat itamina sim complex permanent tissue kan tia chu wangin cell chilinom chu ne chu chokits vessels xylem fibers le xylem parenchyma kan ti te khan ni a chu te chu an na tho le enge an pian zia sang te kan soi khang kha kan chin chi adon ani ti khan tun video chu kan du tok dai anga next class a phloem chung chang kan soi le adon ani a ti khan tun video chu du tok potang thank you